Typies. Dis nou fucking typies. Hey troep, wat maak jy met daai fucking Bedford? Kry die bliksem aan die gang. Hy wil nie start nie, sergeant. Hy wil nie staat nie, sergeant. Moenie met my kak praat nie, man. Dis kwaliteit voertuie daai. Die army se Bedford is kwaliteit, haha. Die army se Bedford is kwaliteit, haha. Die army se Bedford is kwaliteit. Die pistons moer by die exhaustpipe uit, haha. Haha, haha. Die army se kos is kwaliteit, haha. Die army se kos is kwaliteit, haha. Die army se kos is kwaliteit. Die troepe moer in die asblik uit, haha. Haha, haha. Die army se korporaal is kwaliteit, haha. Die army se korporaal is kwaliteit, haha. Die army se korporaal is kwaliteit. Jy vra 'n vraag, dan kak hy jou uit, haha. Haha, haha. Die army se pay is kwaliteit, haha. Die army se pay is kwaliteit, haha. Die army se pay is kwaliteit. Die troepe syp het in 'n halfuur uit, haha. Haha, haha. Die army se RSM is kwaliteit, haha. Die army se RSM is kwaliteit, haha. Die army se RSM is kwaliteit. Op parade laat hy die troepe skyn, haha. Haha, haha. Die army se RSM is kwaliteit, haha. Die army se RSM is kwaliteit, haha. Die army se RSM is kwaliteit. Hy bliksem met agter 'n dik boom uit, haha. Haha, haha. Die army se sergeant is kwaliteit, haha. Die army se sergeant is kwaliteit, haha. Die army se sergeant is kwaliteit. Na 20 dae